umugoroba mwiza, umugoroba umugisha. Nshuti bakunzi bakundwa muryango mugari Rio News Press, nongeye kubasuza, nongeye kubaha ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muherereyemo kabisa. Hagati aho abatara mu mu gihugu cy'u Rwanda, abatara mu mu gihugu cya Uganda, Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kenya, reka nongere kubabwira tabari za John Bali za masiku kabisa ndugu zetu. Abatara mu muherereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United Kingdom, Malawi, Central Africa, South Africa, reka nongere kubabwira ati umugoroba mwiza, umugoroba umugisha. Turi ku mugoroba wa tariki 5 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2025. Ingingo z'amakuru kuri uyu mugoroba turayahera mu gihugu cy'u Rwanda. Magingo ya guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yemeje ko abana b'imyaka 15 bagomba kuboneza urubyaro. Ibi rero aturagenda tubiva imuzi n'imuzingo, ibi byaje gute? Ese kubera iki abana b'imyaka 15 baboneza urubyaro? Byose rero ni ndani kwa ndani kabisa. Muraza kunyemera tunyarukire mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kabisa, aho rukomeje kwambikana hagati y'abarwanyi ba FCM 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Faci Beto. Nyuma y'uko rero uwitwa General Ruziramakenga Sultani akoze inama ahitwa mu mujyi wa Goma rero ngo y'uburyo hakorwa imindura amatwara mu gisirikare cya FCM 23, iki gisirikare cy'inyeshyamba za 23 kibarizwa mu burasirazuba bwa RDC. Rero nuko isa hashingwa ishuri, izi nizo mpindura amatwara witwa Ruziramakenga ngo yavugaga, hahise hashinga ishuri ngo ry'aba ofisiye ndetse n'abasirikare bakuru. Iri shuri rero ikaba ryamaze gushingwa ahitwa muri Rumangabo. Abarimu rero baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye turugende tugaruka. Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika no yaba iri mu bihugu byohereje abarimu? Ese igihugu cy'u Rwanda gishinjwa buri munsi cyaba kiri mu bohereje abarimu? Ese Uganda yabirimo? Ese Kenya yabirimo? Ese nibihe bihugu birimo? Byose rero ni ndani kwa ndani kabisa, tugiye kugenda tubiva imuzi ni muzingo. Muraza kunyemera rero atunyarukire ku kibuga cy'imirwano ahitwa muri Rucuro, nuko FCM 23 ikomeje guhondagurwa mu buryo bukomeye cyane n'abasirikare ba Wazalendo OVDP ndetse Wazalendo CMC. Kuri uyu munsi wa tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu rero kwa munani Pluto, nuko ngiye kumvikana imirwano muri aka gace ka Rucuro. Nayo rero turagenda tuyiva imuzi ni muzingo. AFCC ishyaka rero rya Joseph Kabila ryamaze kwamagana ibirego biregwa uyu mugabo Joseph Kabila akomeje kuregwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Byose rero ndani kwa ndani kabisa. Amuraza kunyura tunyarukire mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ahitwa muri Mwenga, nuko abitwa abarwanyi ba FCM 23 bamaze guhura n'akaga gakomeye cyane, bamaze guhura n'ibyago bikomeye cyane, bamaze kubona ibyo imbwa yahuriye nabyo kwivomo. Byo rero turagenda tubiva imuzi ni muzingo. FDNB kabisa coup de chapeau, Wazalendo VDP coup de chapeau, Wazalendo OCMC coup de chapeau, salute kabisa. Turaza kunyarukira ahitwa muri Rulambo, nuko abarwanya FCM 23 bamaze gukurwa muri iki gice cya Rulambo. Muraza kunyura kandi tunyarukire ahitwa muri Minembwe. FDNB, Wazalendo VDP, Wazalendo ACMC bitwa rero abarwanyi baregitabara twirwano bamaze guhura n'ibyago bikomeye cyane ahitwa muri Minembwe kabisa. Ubu ngubu ikintu nakubwira ahitwa muri Minembwe, FDNB, Wazalendo VDP ndetse Wazalendo CMC bamaze kubwira twirwano na regitabara turugamba surwanyo. Amwe mafoto turaje tugere tuyabagezeho muri ya groupe yacu, nuko ikintu twababwira ati FDNB yamaze kujya umwanda. Urugamba rwakomeye rero hano ahitwa muri Minembwe. Turaza kandi kunyarukira ahitwa Ikobo muri Warikare, rukomeje kwambikana hagati y'abarwanyi ba FCM 23 ndetse n'igisirikare cya Wazalendo VDP, Wazalendo ACMC. Ubu magingo ya Ikobo byifashe gute? Byose rero ni ndani kwa ndani kabisa. Muraza kunyemera kandi tunyarukira ahitwa muri Masisi, Katoyi ndetse na Kibabi. Ubwo FCM 23 yagabaga ibitero kuri ibi birindiro bya Wazalendo VDP, Wazalendo ACMC muri aka gace ka Katoyi ndetse na Kibabi, byagenze gute? Byose rero ni ndani kwa ndani kabisa, tujye kugenda twimatatura. Iyitwa rero Kiliziya Katolike yamaze gufatwa mu mugambi ifite ngo mubisho guhirika ubutegetsi bw'uwitwa Faci Beto, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kiliziya ifatanyije n'abarwanyi ba FCM 23. Ibi rero nabyo byose ni ndani kwa ndani, tujye kugenda tubiva imuzi ni muzingo. Nagira ngo ubanze uzamure subscribe yawe niba ari ubwa mbere tubanye.
mu gifaransa ni sabune. Niba atari ubwa mbere banza ukore ku gapfunsi kareba mu kirere, iyo ni like. Asigaye unyemerere tubane 5 kwa 5, commentaire igitekerezo cyawe kirakenewe. Asigaye nize umwanya wawe, byose tugende tubiva ni muzingo. Twihuse cyane rero turayena mu gihugu cy'u Rwanda magingo ya itegeko ryamaze gutorwa ryemerera umwana w'imyaka 15 kuboneza urubyaro. Ibi ni byamaze kutavugwaho rumwe na benshi, ati umwana w'imyaka 15 aboneza urubyaro gute? Ibi ni byamaze kugenda abivugwa na rubanda mu gihugu cy'u Rwanda, ati umwana w'imyaka 15 aboneza urubyaro gute? Rero iri ni itegeko ryamaze gutorwa na guverinoma y'u Rwanda Kongo mu buryo bwo kugira ngo hagabanwe inda zitateguwe, ngo hagomba rwose umwana w'imyaka 15 agomba kujya muri ONAPO. Murabyumva neza, ariko umwana w'imyaka 15 ujya agomba kujya muri ONAPO, murabyumva neza, ni ibintu bikomeye bataramu bakunzi bakundwa kabisa. Ni bya bindi tuvuga ati isi ibigeze ahabi kabisa. Umwana w'imyaka 15 kumubona ku bitaro yagiye kuboneza urubyaro, ibi ni ibintu bikomeye cyane. Aho gushishikazwa no kwiga umwana wenda ngo yige ngo yagiye kuboneza urubyaro. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Ni itegeko ryamaze gutorwa kuri uyu munsi wa tariki 5 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2025 ko uyu mwana w'imyaka 15 agomba kujya muri ONAPO mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tunyaruke cyane rero mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahitwa muri Rucuru, aho ni mu ntara ya Kivu Amajyaruguru. Abarwanyi ba FCM23 bongeye guhura n'ibyago bikomeye cyane, bimwe imbwa yahuriye nabyo kwivomo. Wazalendo VDP, Wazalendo CMC Apaser yongeye kwikoreza urusyo abarwanyi ba FCM23 muri aka gace ka Rucuru nk'uko amakuru aturukayo abitangaza. Wazalendo VDP, Wazalendo CMC bongeye gutwika imodoka za FCM23 zigera kuri 5 zari zihetse ibyo kujya, ndetse bamwe harimo n'abasirikare ndetse n'imbunda muri territoire ya Rucuru. Muri ahitwa rero muri Katoyi ndetse na Kibabi, aho ni muri territoire ya Masisi mu ntara ya Kivu Amajyaruguru, hongeye kumvikana imirwano, aho abarwanyi ba FCM23 bongeye kugaba ibitero kuri ibi birindiro bya Wazalendo VDP, Wazalendo CMC berere muri Masisi mu ntara ya Kivu Amajyaruguru. Gusa abarwanyi ba FCM23 nk'uko amakuru aturuka abitangaza nibyigize bibahira nk'uko babiteganyaga ko bagomba kwigarurira iyi Katoyi ndetse na Kibabi mu ntara ya Kivu Amajyaruguru muri Masisi. Nuko baje kwirukanwamo shishitabona n'igisirikare cya Wazalendo VDP ndetse Wazalendo CMC muri aka gace ka Masisi. Ubu magingo amwe mu makuru aturukayo aravuga yuko abarwanyi ba FCM23 bamaze kwirukanwa muri aka gace ka Katoyi ndetse na Kibabi, aho amakuru atangazwa na society civile bivugwa yuko abaturage bagera kuri 6 bagwe muri iyi mirwano. Ku ruhande rwa FCM23 bivugwa yuko abagera kuri 63 baguye muri iyi mirwano, mu gihe ku ruhande rwa Wazalendo VDP bari kubarirwa muri 12 muri aka gace ka Katoyi ndetse na Kibabi. Iyo niyo mibare yamaze kugenda itugeraho hano muri studio kabisa Rio News Press, tukavuga ati natwe tugende tuibagezaho ndani kwa ndani 5 kwa 5 kabisa. Ahitwa Ikobo rero hano ni muri Walikare, abarwanyi ba FCM23 bongeye kugaba ibitero muri aka gace ka Ikobo gaherere muri Walikare, kahereremo coalition y'ingabo za Wazalendo VDP, Wazalendo CMC Apaser iyobowe n'utwa Akarayire. Rero nuko abarwanyi ba FCM23 bashinjwa ko bakorana n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Kenya, Sudani, Somali, ibihugu bigera kuri 12 ndetse kongera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abarwanyi ba FCM23 abirukanwe muri aka gace ka Ikobo gaherere muri territoire ya Walikare mu ntara ya Kivu ya Majyaruguru. Biravugwa yuko rero abarwanyi ba FCM23 bakuwe muri aka gace ka Ikobo berekeza ahitwa muri Pinga. Namwe mu makuru twamaze kugenda dutohoza, hari amakuru ari guturuka hari mu Walikare ndetse n'Ipinga, biri kuvugwa yuko urugamba rwa Pinga ruri kwenyegezwa mu minsi n'imbere. Turaza kumva umuriro ukomeye ahitwa muri Pinga. Reka tunyaruke mu ntara ya Kivu Amajyepfo rero, amakuru ni menshi gusa umwanya ari mutoya nk'uko muba mubyumva. Ahitwa muri Mwenga rero nuko rwose nakuzuyaza abarwanyi ba Wazalendo VDP ndetse FDNB igisirikare cy'abashingara b'abarundi bakozemo akazi gakomeye cyane abarwanyi ba AFCM23 Red Tabara twirwaneho ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro yihuje n'abarwanyi ba AFCM23. Ubwo AFCM23 rero yari igaruriye bimwe mu bice bigiye bitandukanye hano muri Mwenga. Wazalendo VDP ndetse na FDNB bongeye kubirukana mu bice bigiye bitandukanye hano muri Mwenga nk'uko amakuru aturukayo abitangaza. Ni urugamba rwatangiye ku isaha ya 11
za mu gitondo kugeza ku isaha ya saa sita nk'uko societe civile itangaza aya makuru. Biravugwa yuko ngo iyo mirwano yamaze igihe kitari gito yari ihanganishije abarwanyi ba FCM 23, gusa Wazalendo VDP ngo yaje gukura M23 ndetse na FDNB baje gukura M23 mu myanya igiye itandukanye bari baramaze kugenda bigarurira. Sibyo gusa nino ahitwa muri Rurambo naho rwambikanye kuri uyu munsi, wari umunsi w'imirwano ikomeye cyane, wari umunsi w'ibikotano hagati y'abarwanyi ba FCM 23 ndetse na FDNB, Wazalendo VDP, Wazalendo ACM. Saito muri Rurambo rero nuko abarwanyi ba FCM 23 baje kugabwaho igitero, dore ko kano gace ka Rurambo kari gafitwe n'abarwanyi ba FCM 23, nuko Wazalendo VDP yaje kubagabaho ibitero, gusa M23 nuko ikigize hatakaza. Amwe makuru yamaze kugenda atugeraho, M23 ngo yamaze gukonfirma uyu mwanya wa Rurambo kabisa iracyawurimo. Wazalendo VDP, Wazalendo CMC, FDNB nuko ngo baje gusubira inyuma. Ngaye ngo rero namwe makuru tugomba kugenda atubagezaho tano kwa tano ndani kwa ndani. Nuko rero ahitwa muri Mwenga FDNB ifatanyije na Wazalendo VDP, Wazalendo CMC bagabye ibitero ku birindiro by'abarwanyi batwirwaneho Red Tabara ahazwi muri Minembwe, aho amakuru aturuka yavuga yuko iki gitero cyasize gishegeshe bimwe mu birindiro by'abarwanyi batwirwana ndetse na Red Tabara. Nyuma neno yuko witwa Ruziramakenga Sultani, umwe mu bagaba bakuru b'ingabo za FCM 23, akoze inama ku itariki 4 mu mujyi wa Goma ndetse na bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye b'iri shyaka cyangwa biri huriro rya FCM 23. Nuko rero witwa Ruziramakenga yemeje ko ngo agomba kubaho ishuri rikuru ry'abofisiye. Iri shuri rero ndakubwira ko ryamaze gushyirwa ahitwa muri Rumangabo. Aha rero niho hamaze gushyirwa iri shuri ry'abofisiye, hamaze gutumizwa abarimu ngo bagomba kwigisha ngo aba banyeshuri b'abofisiye ngo bagomba kuzatuma habaho balkanization, bagomba aba banyeshuri ngo nibo bagomba kuzatuma habaho icyitwa rwose ngo Kivu Republic. Rero aba banyeshuri bakaba batangijwe hano ngo amasomo ahitwa muri Rumangabo, niho bagiye kuba batangira gukorera amasomo. Biravugwa yuko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo amaze kwemera yuko igiye kohereza abarimu. Biravugwa yuko Uganda nayo irimo mu bagiye kohereza abarimu, biravugwa Kenya yuko irimo mu bagiye kohereza abarimu, ndetse n'igihugu cy'u Rwanda umunsi ku munsi gishinjwa kuba gifatanya n'abarwanyi ba FCM 23 nacyo kikaba kirimo mu bashinjwa kuba bagiye kohereza abarimu muri iki kigo cya Rumangabo cy'abofisi cyamaze kuba cyashyirwaho n'uwitwa Ruziramakenga Sultani. Ngaye nguko rero namwe makuru no Kiliziya Katolike irashinjwa kuba ifite umugambi ifatanyije na FCM 23 guri ku butegetsi bw'uwitwa Faci Beto, perezida w'igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Aya namwe makuru amaze kugenda atangazwa na zimwe mu nasi ndetse na bamwe mu basesenguzi mu bijyanye n'intambara, ngo dore ko Kiliziya Katolika ikomeje gukora ibiganiro n'iri huriro rya FCM 23, ibiganiro ngo rwose by'indani kwa ndani, bya biganiro ngo biba bitamenyekanye, biba byabereye mu bwiro hagati y'abarwanyi ba FCM 23 ndetse na bamwe mu bayobozi ba Kiliziya Katolike. Ibi rero byamaze gukonfirmwa ko Kiliziya Katolike nayo iri mu mugambi mu bishaho gufatanya na FCM 23 guhirika ubutegetsi bw'uwitwa Faci Beto, perezida wa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ni David Hussein nkuko nyumba, reka ngusabe kuzamura subscribe yawe, reka ngusabe commentaire yawe, share ndetse subscribe kugira dukomeze kugenda tubana 5 kwa 5 ndani kwa ndani kabisa mu bice bigiye bitandukanye mujye murema. Reka mbashimire, reka mbifurize kugumya kugubwa neza. Amahoro y'Imana y'imigisha bikomeze kuba namwe, mukomeze muhe murongo, mukomeze kugubwa neza, amafaranga amafofoni bikomeze kuba namwe.